bazitho zonke. Ngicela ungiphe wena amazwi ayifanele Nkosi lenkundla. Phezu kwale ntaba yakho engcwele yaseKenani. Ukuqa kwami Nkosi phambi kobuso bakho akwenze Nkosi ukuba abazali bami bangakhishwa ezulwini. Ngicela yamandla Nkosi nomkhuhlane ungembethe ingoma 147 sizohlalelela. Ake sifunde sibheke ezweni leNkosi. Ake sifunde incwadi kaThimothi uqala 3 siqala endimeni. Bazongibhekela abafowethu. Izwi lezulu alezolo lizwa gene ezinhle zeNkosi. Insizwa yomengo ubhombela isitimela samampondo. Yame yezweni lakubo ey'ntalweni zaseHarrismith.
eza lapha eNatali izofuna isizwe sikaphunga namageba esesihlahlekile ezinemezibeni zeNkosi. Ngenye imini kwathi uma esefikile lapha ngibeyikha nje phezulu ngishayishe nayo ngesimo sesiZulu. Ethunyiwe kuba ngayintabeni Nhlangakazi. Angakazi ayibone angayazi. Wayeseswezwe la kube ezofuna le ntaba lapha eNatali. Uthiwa kwathi uma esefikile lapha base bebathola abantu abaxoxela ngale ntaba. Le ntaba uyakuya kuyibuyayo. Uthiwa kunayo yonke inhlobo yesilwane ekhona kule ntaba. Wayesefikela uvalo ukusaba. Uthi zikhona intaba nangakubo, intabazwe. Kodwa izwi leNkosi oligcina intabazwe aphinde emuva. Uthi wayesegibela isitimela esasibheke emuva entabazwe. Uma esigibela isitimela eThekwini esihamba siqamule sikhuphuke sathi masikhuphule isitimela phakathi kusona. Lase likhuluma izwi lalemhluphile limhluphe engakasuki wayesentabazwe ethunywa. Lethi leli zwi ngabe Shembe lesi sitimela esigibelele siyakhona entabeni Nhlangakazi. Lase likhuluma izwi naye wethu waqalaza lesikhonse enhlupheko ekhonze Nkosi lapha ekhosini lesitimela ukuthi khona mhlawumbe ozwayo leli zwi lomuntu okhulumayo. Wathola abantu benganakile bonke. Lesi izwi maliqhubeka Shembe uma ungehlile isitimela bazobhubha bonke labo bantu abaphakathi kwesitimela. Sabe sesithi mase sibheke estation kaBhota eBhota's Hill eCresti. Sase siyime isitimela singafiki estation. Samahlathi nobumnyama. Sase ngafika isitimela kuqala singafiki estation. Sathi masima isitimela zithi imbongi ezakithi lapho ngemthola khona. Base kwehla ugada base besixilonga bebheka ukuthi yini emisa isitimela. Izilase lithi Shembe hlika lapha. Wayesehla ikhonto esitheze Nkosi ehle emahlathini obumnyama. Wayengalutho ngenamngane ngenahlobo. Wayesehla lapha edukuza kuleli hlathi obumnyama ehlanjalo eshona phansi nalo kanyuswa. Elawula izwi lasezulwini elimthumile eyofuna le ntaba engcwele Nhlangakazi. Lensizwa ngoba insizwa umemo. Njengoba silapho sonke simenyiwe yiyo ihashi ligijimile layo. Inkalo zonke lasimemela phakathi kwale ndawo, phakathi kwalomuzi, kule ntaba engcwele yaseKenana ibonga Nkosi. Yethi Nkosi yesibili. Yethi thina bashembe siyakwazi ukuguqula into engasiyo yenziwe ibe yiyo. Eyiyo siyakwazi ukuguqula ingabi yiyo. Yethi ngelinye ilanga abantu abami ephakameni okudala ithi siyadlula lapha sithi hey. Yeke umuzi wawulapha. Umuntu eza egibela ibhasi likhuphuka lapha liza phezulu ephakameni. Babetshela abantu ukuthi sesiye emzini oyingcwele uthi osebhasini obhemnqawe ayicishe ofaka isigqoko esikhumule ngoba ibhasi izodlula emzini oyingcwele. Kodwa uthi umnikazi uthi khona isikhathi esofika sidlule lapha siye ephakameni okusha. Wayesesimple ukuphakama okudala. Wayesekubeka namhlanje uthi ithi inyanga yezulu mase sifikile ebuhleni mhla uvula umuzi osebuhleni wathi lokhu ukuphakama okusha ubuhle bamaNazaretha ibonga Nkosi. Inkosi inyanga yezulu seyifudumele ngomunye unyaka sekunokudideka emakholweni nokukhuluma okuningi kakhulu kubagcotshwa babe nako ukukhuluma.
sekukuningi ukukhuluma ithi mina ikhombana ithi mina ngiyinhlangakazi abazokhumbula babekhona ithi mina ngiyinhlangakazi ngiyethele uma umsukulo lelibandla umprofeti ethunyiwe bagcwele abahle enkosini ethukathi indaba inhlangakazi ukuthi namhlanje silapha phezu kwentaba iKenana ebongozi ngoba impande zenhlakazi namhlanje unyawo bezulisi siphulile zaba la phezu kwalentaba engcwele ebongozi senhlakazi phela kodwa nyasiluzulu kule ndaba enkulu wehlezulweni uThixo labantu abangaka ngeke bazibalele phezu kwentaba lenhlakazi uNkulunkulu nisu beke sanele noma sithanda bafowethu masikhuphuka ihlayiso uthi phela yayifika igcwala bisiyajamisa omama bangakwazi ukukhuphuka intombi zakwazi ukukhuphuka kodwa ngoba uNkulunkulu uyibekile lenhlakazi sikuyona namhlanje iKenana ebongozi kuyona Nkosi umprofeti wasezulwini ngizokhuluma izindaba ezimbili bese ngihlala phansi ngesimo sezulu. Wena ufike ezweni lakithi yabe ishumayela ufike endaweni yaseClermont ePine Town. Wena ufika ehleli ngaphansi kwesihlahla kule ndawo wayeseyithanda le ndawo wayeseyithenga le ndawo yonke umprofeti yalapha indawo ebizwa kuthiwa namhlanje Shembe basibisho njalo yabe iplanta bombela uthi bayehleli ngaphansi kwesihlahla uthi abantu abaningi abantu abezayo lapha bazodumisa uthi kunabantu uthi lapha ngaphesheya ngoba ehlathini uthi lapha ngaphesheya uthi kunomuzi ozokwakhiwa omkhulu abenungu bazokwakha umuzi omkhulu lapha phesheya lo muzi kuzofika abantu abaqhamuka amakhumbi omhlaba bezosebenza bengenayo indawo yokuhlala bafika bahlale lapha kulowo muzi phesheya ayisemandla lamadoda ekhona ukuthi inceke yenkosi yakhomba ehlathini uthi kunomuzi omkhulu ozokwakhiwa laphaya ithi lapha ngikhona kulo muzi enguwo ithi la kuzoba indawo yokusondela yabona bonke abantu balapha eClermont nabantu abazobe behlala lapha phesheya bayosuka lapha beze la bezosonta khona uthi lo muzi engihleli kuwona namhlanje ngiyawuqamba igama lakoba iseyilindile ngoba kube kulindwa abasebenzi abasuka emafemini umprofeti iNew Germany ingakabi khona wathi kuzokwakhiwa amafemi lamaningi ngendlela eyisimangaliso abantu bonke bosebenza lapha bayosonta lapha uma besonta lapha isonto lalapha nethempeli lalapha nesonto lapha ngesabatha lungena ngo-1 leyongena ngo-2 ntambama ngoba leyo belilinde abasebenzi sezilindile ayibongwe inkosi ithi inkosi yamakhosi-ke ngowakhona impela namhlanje nyazi lwezulu uNkulunkulu wethu legcwele ithempeli umuzi uyaphuphuma emzini waseClermont noShembe wandile ugcwele uyisimangaliso ivangeli likhulu baphenduka abantu ngapha nangapha akhona yedwa ongamaShembe amen ufika emangangeni enkosini uShozi ngelinye ilanga ezweni lakithi ezoshadisa intombi eShozi khambe emthwalume enhlala umthwalume uthi mayifika ezoshadisa ugage le ntombi kumaze ishadisa uthi mntanami ngizokushiya lapha eyishadisa yodwa inazathi suka nayo emzini wasephakameni uthi lamanje khomba manje ey'ntaba zazwe lakithi uthi wonke lamanje awufake ingubo emhlophe bayugcwala amanazaretha namhlanje ezweni lakithi emangangeni igcwele amanazaretha ayibonga inkosi yilezo indaba esinazo ngizocela ukuba ngifunde le ncwadi engicelile
uma silapha phezu kwentaba engcwele ayiningi kakhulu izinto ezifanele thina kodwa uma silapha sokhumbuzana ngomlando waleli bandla ukuthi leli bandla lisuka phi lize libe lapha namhlanje sizokhumbula umprofeti nohambo lakhe alihamba kubuhlungu kunzima ehamba yedwa thina sinenhlanhla ngoba sihamba nabantwana bethu sihamba nangey'moto siphethe nezinto siyaphathelwa nezinto yena konke wayiphathelela konke elala emahlathini ewevuka ehambe bekwa amacala enziwa konke ehambe eshawa akha lo msebenzi engathi-ke uNkulunkulu angasipha abangcwele benkosi kakhulu abagcotshwa kakhulu ngizobhekisa kakhulu ngakubona uzakwethu abafowethu esigcotshwe nabo ukuthi ngibakhumbuze masinentaba ngoba zimbili izinto siyokhumbuzana umlando wokuqala ebese kuthi okwesibili sizokhuluma ngemthetho lesonto phezu kwentaba sikhuluma ngemthetho leli bandla silande iy'busiso ezinjalo engathi uNkulunkulu angasikhumbula bagcotshwa abahle bafowethu nodadewethu ukuthi lo msebenzi akona wethu siba nenkinga kama sesigcotshiwe ngoba uma sesigcotshiwe wazi ukuthi abantu abakho omunye azithi leli bandla lami abukho phakathi kwethu nebandla abukho phakathi kwethu nabantu abukho phakathi kwethu nabalandeli namasapota kodwa lonke leli bandla lenyazi lezulu ayibonga Nkosi yona kanje ivangeli ngoba kunabantu sekunabantu bakho yethi Nkosi ilanga emzini wasephakameni ethi uma ugcotshwe umuntu uba umuntu wakhe wena esihogweni lowo muntu ogcumileyo munye ophethe ugcobo nekhiye zasezulwini unyazi lwezulu cishe ngizofunda le ncwadi bese ngiyancipha ake umunye angifundele uma ikhona oyitholayo leli lizwi liqinisile lokuthi uma umuntu efisa ukubekwa umbonisi ngizoloke nje ngikulandela kancane ngikuphazamisa la uma umuntu efisa ukugcotshwa ethanda nje impela ugcotshwa ekuzwaphatha impela ukugcotshwa eyibone kufanele impela ucha kufanele ugcotshwe kunesifana esinjalo sikhona uma efisa ukuba ngumbonisi uma ufuna ukuba ngumgcotshwa kuleli bandla esikulona amazwi kaMpostoli Paulo babezwa kahle abantu amazwi abhalwe uMpostoli Paulo owayiphawula-ke la ukuthi ma umuntu efisa ukuthi abe ngumbonisi abe ngumgcotshwa kabe njani uyanqanela umsebenzi omuhle ma umuntu efisa ukuba ngumgcotshwa wenza into ezinhle enze kahle kethu ezulwini cha akenze kahle phambi kaNkulunkulu naphambi kwabanye abantu ngoba uyakuthanda ukugcotshwa inkinga emphethe isona esihle sokuthanda ukugcotshwa qhubeka nabo kufanele umbonisi abe ongasolekiyo umbonisi akube umuntu ongasolekiyo indoda emama munye ebhekisisayo akube indoda ekapelisayo enaka izinto eqondileyo akube indoda khuluma ngamadoda-ke akube indoda eqondile engenayo amagwegwe ehamba ngokufaneleyo akube indoda ehamba ngokufanele ephatha kahle abaphambukileyo abantu abaphambukile hhayi umuntu ohlulela abanye abantu efundisayo akube umuntu ofundisayo engabi isidakwa lapho
lapha ekhaya sinenhlanhla sabashiya babephuza samlandela uphungelihle amen qhubeka nabo engabi uhlanya abuhlanghlongu nje lehlanya kunomuntu ongathinto kwazothi hey masondela lomuntu hayi uhlanya lo engabi umfisi kepha emnene akona umfisi kodwa kabe mnene engaxabani kunabantu ababhiza abaxabanisa kabantu la esontweni ake kuyisho mangapha bobaba angijwayele kakhulu amadoda axabanisayo kodwa ngathi ke kuningi ngale angifuna ukusho ngalapha ngifuna ukukhomba kodwa ke ngapha kuthina akujwayele kodwa ngathi kuyathanda ukungena ukuthi kube khona amadoda axuvayo nahlebayo ayindoda ehlebayo angisho kahle kodwa maye khona impela namhlanje siyakhokhela kule ndaba ukuthi asikiyeke enganqaneli nemali engathanda imali angasoshona phe ngomali phandle sona abayithanda abantu imali kufa inkinga ke lenkulu angasoshona phe inkosi yezulu ngoba lemnikelo lamagula hlapha amanye akazile nje imphefumulo nje khona engafikile nje lana ehleli nomuntu njengoba sinikelile ekhaya kumshumayeli sanikela kumkhokheli ekhaya siletho sinikela intabeni engcwele siyemgidini sigide singasoleki singakweleti uNkulunkulu ngoba sewafakile amagula sithi ukuthi masiye simayini siyomukela simukele phambi kaNkulunkulu ngoba umgcodo ekhaya simnikeza isikhwezo ukuthi noma engena imali yakhe kodwa abe naso isikhwezo sokuya kuNkulunkulu afuna ufaka umphefumulo wami ngingadumisi kanti nginecala kodwa into ebuhlungu engiyibone bekuthi sekuthe uvaliwe umhlangano namhlanje umuntu umbone phethe amagula eyana uNkulunkulu uthi umhlangano uvaliwe isinkosi siphumile kodwa umgcodo ubone phethe amagula eyana uNkulunkulu imphefumulo yabantu ehleli la ekhaya kubona naba emela kahle indlu yakhe kufuneka undoda imela kahle indlu yayo ephethe kahle umuzi wayo phethe kahle inkosikazi wayo kanye nenkosikazi iphethe kahle indoda yayo wonke umuntu aphatheke kahle ayibonga Nkosi angane makunjalo yini emakhaya ethu qhubeka abantwana bakhe bemlalela benokuhlonipha kahle akabe nabantwana bamlalelayo bakulalela nje abakhe abantwana bagcotsha bakhona esontweni bakulalela bakhe abantwana nabafana nababa bangilalela bakulalela bakho uma bengakulaleli lelizwi ukephi kulo akube umuntu ogcotshiwe umuntu olalela abantwana bakhe ekhaya inkonzo enhle eqale ekhaya ukuze khona uzokwazi ukusikhokhela lapha usise ekhaya ayiqala inkonzo yakhe ekhaya uma ingekho inkonzo ekhaya izoba khona kanjani esontweni uma uqinisa umthetho kangaka esontweni kwakho ungaqinile umthetho izotshiwa indaba yakho abantwana bakho bezafaka amabhlukwe amantombazane besa emadisco siye sabatheni uphambana nabo uthule sabatheni umntwana ebeshona ngapha eyodla iwunga inkonzo enhle ayiqale ekhaya ukuze khona uzosipha inkonzo enhle la inkonzo enhle ayiqale emuva ekhaya ubaba ahlonipha umama ngoba ubaba uNkulunkulu kaMama uyinkosi ekhaya qhubeka nabo ngokuba uma umuntu engazukumela eyakhe indlu uma umuntu ehlula umuzi wakhe angagcina kanjani ibandla likaThixo uzoshumaza uthile libandla kodwa umthetho ukuhlula ekhaya akuzi mina bafowethu kuzincwadi uhluleke ekhaya uzosikhokhela kanjani yabona la uzitshela imithetho engasuki phansi umuntu ohlula ekhaya lakhe abe inkinga masifika esontweni
imithetho engasuka phansi eyahlula abantwana baIsrael ngoba nathi ufuna sihluleke qhubeka nabo engabi esanda kukholwa akangabo umuntu osanda kukholwa ngiyabonga baba bambe kancane hey inkulu lenkinga umuntu ogoqwa kuleli bandla akangabo umuntu osanda kukholwa iphenduka ngiyosifundisana iphenduka ngoba thina sidinga ukufundisa lona ukuthi la ebandleni kwenziwa njani kodwa sinenkinga bafethu abantu abaphendukayo bathanda kakhulu ukuthi bagcotshwe kuleli bandla ibona bafuna ukuphatha thina esizalwa khona kucela izulu it's a vice versa asibaphazamisi futhi siyayihlehlela siyibukele sifakebhisi kodwa ihambe igijima inqola isiyashayisa uma uphenduke kuleli bandla uthi umthetho kuleli sonto uma kunenkulumo ethempeleni okulona ungakawuqedi 5 years awusondela kusondela enkundleni awukhuluma mhlobo kodwa makhona ngo5 years ukhuluma indaba kunabantu abagcotshwe beqeda 2 years sale ikhuluma kakhulu indaba ngaphezulu kwethu sheni kuthina bafethu indaba thina sesibadala esesineminyakanyana ngoba solawula ngomthetho esofundiswe nathi ubaba kanti nobaba nabo babefundisiwe bayishiya indlela ibuzwa kwabaphambili indlela ibuzwa kwabangemuva uma bengekho labo ngaphambili ngabe libandla lishebhekile kahle ngoba phela fanele bakhokhele labo baza ngemuva thina bafethu siphendukela sambe kancane sizofika ekhaya amen qhubeka nabo kumfanele futhi kube atuswe abangaphandle uhle mdotshwa utuswa abantu senzela into enhle umkhokheli wasenzela into enhle umshumazi enhle umvangeli wasenzela into umfundisi utuswa abantu kodwa ungayitusi wena qhubeka nabo funa ehlelwe ukuthukwa uma uyitusa wenza uthukwa abantu nesihibe ebese ufike izibe sikasathane kunjalo-ke nesikhonzi kunjalo-ke nani bangcwele kusifanele zibe abahloniphekayo asibe ngabahloniphekayo nabayihloniphayo zingenakukhuluma okubili hayi abe umuntu oyixoki oyishaya emuva ishaya phambili asekuxoki akuphela ukuxoki phakathi kwethu amen shaya emuva ishaya phambili ufuna uba muhle ngapha ufuna muhle ngapha xolo manje ube mumbi xolo manje kube mumbi nje ngibe mumbi makhuluma iqiniso kuphela kufanele eqinisweni likaShembe akusonda abantu bakunyanya kodwa bebenyanya iqiniso ekhaya kodwa muzoba namakhulu amasupport ezowaphatha esikhogweni akusizi kalutho lokho baningi laba khona abathanda abantu kakhulu abathandela ubuxoki babo kunabantu abazela uma ufuna indaba fanele ngeke usibanibani ngoba ngizoyithola khona saba isitolo sezono zabantu uJehova kahlale enhlizweni njalo qhubeka naba zingabi isidakwa mazingabi izidakwa izikhonzi hayi sinenkinga efontweni utshwala umngethi esontweni lasabisi sinenkinga utshwala efontweni amakhona umngethi silutshwala esontweni sisandinda wasimisa sabashiya ababikufa sinenkululeko utshwala kodwa kufanele sibe nayo inkinga utshwala ney'ngane zethu zikuthanda utshwala yabona ingane nathi miyaphuza utshwala ngathi iphusita eqala kuyibona emhlabeni ijuice emnandi kade engakazi bekhona ezweni
ezethi ngalilala kubonjwa inkinga yethu sikhungathi umngoma kulele bandla seyiqedile isonto umngoma asikwazi lenza ukhanja nyana ngoba khona umngoma phakathi kwethu ngiyaxolisa khuluma ngalento kodwa nangikhona inyanga yezulu ebuhleni bamaNazaretha ithi maNazaretha thina boShembe abantu bakini abalele besibabambe bonke belakithi namhlanje siyabadedela bazohamba bayikhulumela nale emakhaya uthi ithi Nkosi ithi ngizogcwala umngoma ithi ngizobabona abantu bazofaka ibhebhe ngoba kusinyanga yezulu ithi bazofaka ibhebhe bovu bese befaka amadlokolo ngemuva eyinkuku yathi nikelani ngo-20 cents sanikela yathi nikelani ngo-20 cents nivala umngoma phakathi kwenu ngoba mina ngimdinga umngoma phakathi kwenu awusinyanga izulu bafowethu nangikhona nami ngomunye unikele 20 cents sinekeka umngoma sinekela la phakathi kwethu uthi umuntu ethwelwe electric Shembe uthi bafowethu kusho bafowethu uthi amuye edokodweni elibovu uyabona umujiya ngalena uzofika lapha khona umama khona kushola isinongcwele ethwele umuntu afikela kodwa ngenzani ngizobona inkosi kodwa akukale kumama akukale kubaba yabona umukela lenkamo ngabe umkhubanyana nanti idokodwana uzofitha khona khona umfitha khona uzokusiza kushuka lesontweni sinekike umngoma kodwa khona umbuzo ezofuna ukuthi ngelilanga abantu babangiphendule kuwona ngelilanga mangekho enkonzweni uma ngihlabile ekhaya ngihlabele obaba nobaba omkhulu ngase ngenza ijiki tshwana ngisebeka lapha emsamo baphuza abantu yenzela ubaba omkhulu uma baba omkhulu sebomile sebefuna ubuntshwana kufanele bangene kubani baphuze ngobani bazophuza ngobani mase befuna utshwana uma sebomile sebefuna utshwana kufanele benze njani ayike umbuzo lo ofanele ukuthi uyiphendula wona umuzo omunye nawo uma umuntu esebhabhajisiwe kuleli bandla wahlanjululwa wayesenikelela bakubo obathathela amathikithi obathathela iMnazaretha wabanikelela iminikelo emithathu kuleli bandla enikelwayo uma umuntu engena kuleli sonto akhipha abantu bakho besigodini sosisi abavulela amasango umuzi oyingcwele abakhanyisela izibani uma sebakhumbula ekhaya esenza umsebenzi wenkonzo bakhumbule bahlabela inkomo uyabanikeza utshwala futhi abakhiphe ezulwini lika Shembe ayobadakiswa uma esebadakiswa bagezi ngani futhi kufanele sizogeza umuzi namhlanje bazogeza abantu bathi qalwe phansi futhi bayiswe uNkulunkulu kuthi namhlanje sebeyagezwa namhlanje sebebuyisela ezulwini lika Shembe na hayi kuze kuphenduleke cha discourse Nkosi kulonkulu ongcwele lazi lezulu ngiyabonga Nkosi ethuba uNkulunkulu angiphe lona inkosi busa amazwi nazweleyo sizovala inkonzo isabatha lasemini ngesihlabelelo se-15 ucela umbangeli Dladla wasePombozela asiholele isihlabelelo inkosi ibusise inkosi ibusise abangcwele Wena
uNkulunkulu wokhokho bethu, uNkulunkulu wamakhosi nezizwe zonke, Shembe ongcwele, umthetheli wezulu, Baba mkhulu sibonga ukusithwala sisuke ebuhleni, sibonga nokusivikela engozini, wasifola njalo waze sibeka phezulu kwentaba yethu engcwele eCanaan. Sicela Shembe ube nathi ngezikhathi zonke, usiphe nothando lokuthanda oluyiqiniso ukuthi umaphathe ezibizweni zethu, bese usifundisa ukukholwa, senze singalingwa into zomhlaba eziphelayo, bese usipha namandla okubhekana nayo yonke inhlobo yamadimoni, usichithele izitha zobuNazaretha, khulise ukugcwala umhlaba, usiqedele uphofu emizini yamaNazaretha aseklini, usenze singadingi singeshweli manje naphakade. Amen. Mabibi hanze phula umthetho senqinelwe ikhanda kwabagwegwesi begwegwesa umkhumbo ongagwedla wonyazi mkhumbo ongagwedla wonyazi bashiye mntakanhliziyo bangelo moya wamadoda amathathu athi la madoda uzothi akukholwe betha kubhekwe walashwa abanye babesibanisile kozela ufifi moya ngenanga ngefanele ukusicisha bethi idwala eliphakathi ehlangusamakholwa ovune ngabosefuleni bathi nosithe besencasa esiphakele nomaguma ngithola bebengasayithokosela ukuyenamela incasa sezulwini babe inkombandlela khakha silamuka nomoya sanusabona ngeenyongo siquze singadinselwa zamuntu ukhozi oluhle lukamekisa kanhliziyo omzazela kasokhabzela oluphathe ihlangu sikaphombela omlilo wokuqala kwendlela ophathe isihlangu selanga oyimbuthume xakabothi ophathe senyangezulu njengezulu lahloma ophathe sothingo lembosazana ozokulazela umhlaba ngengcwele yazo likhanya amata betulu umenza benzelwe yazenzela oshintshe isivivane banqanqamele umgaqo iphusha zasemhlabeni efike zathi ngatsho kungasasibona isivivane sasezulwini ofike nempongo emhlophe ekhuleka ukubhombela lelanga nothingo lenyangezulu oyakhipha inyongo nomswane afunda likhulu ukuthi umuzi mamusha yabikwa wasiloba amagama egameli wasiloba amagama ekatheni wasiloba amagama egameli wadlula waceze esibukweni hlanga nongathathanga sicamele esibukweni izio zabahwebi zayeshwa amalemika zaligagula igama eliphakade ogalaza abasale bothi imbuthume xabothi iy'tshuli zaphenduka itshoto shwele entaba yasenxiweni usola umlomo ubobona umlomo ubuzolibiza unyazi uthi ingeze sisila umxholambu besilo samabandlenyokeni wesiqhole savuma wabafakazi umntwana kafithi inqindi obengafithi imfakazi ethi intshosha kabhombela esibona enyazini silo samabandle sicela usamxhola enyazini samxhola bogqunywa okhakhayini besibasa sendunkulu umnciphisa amabhida yancipha imabhida yangangokhamba lwejiki libe ngangokhamba lomcaba nokhamba lomcaba libe lukhulu yaba ngangekopi uthi kujele waphusheleka kamdlezane omesephethi lathi lasezulwini iyagiya ncoma imphumbulu ithubuhle basezulwini bugiye ngedebheni obonakale ngobuhle babonakala ngobuhle basefuteni kosevele emazulwini iyabonakala bathi ubephuza imbula othe seyiphuzile wayikhafula waphindwa iphuza wayikhafula wabaphuza imbula othe seyiphuzile wayiphuza waphindwa wayikhafula wabaphuza imbula othe seyiphuzile wayiphindwa waphuza wayikhafula wabaphuza imbula othe seyiphuzile wayikhafula nasehomisi ufike wayiphuza Shembe uphume ebuhleni bamaNazaretha uyinqonqombela ukububungu wasemhlabeni bebezothi abasemhlabeni laphuma ichama likamayekisa ubonakale ngobuhle basezulwini ngapha umlando onoveli ulobu umlando ngeyibuko zasezulwini bakubukile abasezulwini bakubuka nabasemhlabeni waphuma uyisosha kwelasehomisi sosha lasezulwini eliphumela namathela intaba siphume ngomshibilizo uthe usuyishelile imbula bashibilika amabheshu asephenduka amapele kanti kwenze njani udumo lonyazi ludume eCanaan nalo namanje lusaduma luduma ngophuza imbula usayikhafula bathi insimbi ezinye ithe ezinye yaphinda ezinye udle ezinye mntakamayekisa ukhiphilanga waliphonsela laba bebecathula thina saphuma ngomnyama wezulu esilibonile umuhle sibonela silwezulu basala bebambelele elanga
elangeni liyabashisa sekodabuka ingqakala kudabuka insetse siyosala nendaba sezulwini ngabe umena ngowantoni kuye kwakhala impondo ecapha kwami phayica kwami edokodweni lathi jini bethuna uyayiphuza uyayikhafula uphuza imvula hayi inkonzo ibanjwe emadokodweni yakhala imvubu manje emini khala kathapha ezulwini sesingenile zonke izizwe zonke izizwe zonke izizwe zonke izizwe zonke izizwe zonke izizwe ukuba siyahlanganisa ngabe sithi ngomhla ka-18 basibize ecaleni sathi 18 plus 2 kuphuma komhlangano lakhala ixhama impama ekhala emaphekuleni salaliseniyeka ngeke lenzele uthunyazi zonke izizwe Asa. Nkosi ngibusisa.